Bonjour à tous, bonjour à toutes. Na mokolo ya lelo tokosolola masolo etali musique ya gospel ya biso. Eberce biso na bamomwana ti tokomi ba-adulte ntango tozokola ba-nostalgie na ba-dimanche tozalaki ko-enjoy ba-différentes musiques. Mais sikoyo, il faut ça la choix. Il faut topona the best gospel artist ever. Donc, bienvenue sur 4Play. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. On se retrouve maintenant. Frère, on une table, on est artiste, Oui. vous direz impact selon métrique na yomoko. On a 4, tika 4. Premièrement, nous avons pour Charles Mumbaya, Ok, the legend. himself. Une partie de 4Play est composée de 4 joueurs et se déroule en 3 phases. Lors de la première phase, celle de sélection, chacun des joueurs doit choisir 4 noms sur une sélection de 8 noms au total. À la suite, pendant la phase 2, les joueurs se retrouvent autour d'une table où se déroulent 4 duels définis de façon aléatoire afin de déterminer les 4 vainqueurs respectifs sur les 8 noms initiaux. Chaque joueur est doté de 100 jetons et le vainqueur est déterminé par le nom ayant reçu le plus de mises. L'argent misé pour le nom perdant est reversé à la banque. À l'issue de ces 4 duels, si un joueur parvient à avoir le même quatuor que les noms vainqueurs, il bénéficiera de 2 bonus. De 1, l'entièreté des jetons de la banque lui sera donnée et de 2, il pourra prendre 10 jetons au joueur de son choix. Ainsi, dans la phase 3, celle de classement, les 4 noms gagnants de la phase 2 de duel devront être classés collectivement selon la sensibilité de tous grâce à leurs jetons restants. Batata, bamama, bandeko, boponi ba top 4 na bino. Sikoyo, tokomi ya face ya ba duo. Onande, débat ekosala. Sikoyo to banda déjà, sans perdre de temps. Et Maman Laure Mbongo, contre, Naota Labino, frère Patrice. Ongebe. Frère Randy, Momunindeni. I already know where this is gonna go, so I'm not even gonna argue. Tell no Mama Law. C'est Maman Laure. Manda. You're great financial planning, mate. Vous avez ignoré, frère Patrice. Mais, if it stays like this, I'm happy. I'll skip. Ma blessing. Tu dis, c'est pas mon abisso. Alors, Bakissi 10. oui. Très bien. I'm happy with this, so I can skip. You happy with this? Yeah, I can skip. That's I think that was too easy. This is how the game goes. It's just the beginning. Donc, Boponi Maman Laure Mbongo, la place, il y a frère Patrice. Donc, continue. Papa souris, mais. Fallait te pona. Et ça, t'es le bureau, ça faut me non. Tu lingues, on t'aime toujours. Parce que, bah, c'est bonjour. On t'aime toujours. Mais bon, exagère. Exagère. C'est des Exagère. choses. Donc, continue. Matou Samuel Oh, Maswell. contre Moïse Mbi. But Moutor, le berza, il est chassé au bottom à lobby. Vous avez ignoré les grands Maswell. Non, je ne peux pas. Tum, tum. Ah, stop. Stop. Eh, on va dire adoration à Kala. On s'adore Nzambe avec tout ton cœur. La voilà. Toute sa puissance. Il y a un moment malgré. Azo beta. Ta saison, une colo, il y a banda chez Maman Marie. Mais bon, C'est qu'il faut pour papa, Matou Samuel. Et pas Matou, Yeah. au Tchéten. Non, Maramba le baiser à solo, hein. Ok. Maramba le baiser à solo, mais na kana ngai. Kanayo. Na ndinga na yokela la miziki. Matou Samuel azolela trop. Yeah. Moni nga ton na olinga na yoka. Moni ton na yoka liloba nzambe na yoka ngo avec gloire.
Avec Essengo. avec esengo, avec joie. Mais yazolela mwatro. Donc yango wana nga ngopona na ka Moise Mbiye because he gives me that vibe. Okay? Okay. Aza na esengo. Nzambe azosala mpona ye yazolela mwatro. Ok. Et puis nga nazala mutama wa te. Moi je suis quelqu'un de joie quoi, tu vois. It depends on his ministry, brother. Pardon? Il dépend du ministère naïe. Peut-être ministère naïe. Il a pas ça, bah nzemba bah pour la biche toi bah problème mais tout là. Ah, C'est vrai. Hein? c'est vrai. Donc, Bien Matou, Aza, Pena, one of the artists that I listen to a lot, surprisingly. Mais Moise Mbiye, Aza, Mayele, Ayebi Kosa la musique. Si. He's talented. Very talented. Even his old albums, he knew what he was doing for the time. Now he knows what he's doing. Donc, no, I'm going to skip actually. Ok. I'm going to skip. Poise un avantage na yo. Très bien. Glody. I'm not going to skip now. Ok, 10. Two for Pastor Moise. Donc, sikoyo. Pasteur Moïse a commis à 25. Matou Samuel a na 10. Does anyone want to react? Mais si c'est obima. C'est fort. Mais c'est ça pour comprendre bah nzembo. Eh, Expliquez-nous. don't comprendre, mais. Naluka kiki mena mokili nazo kite baninga. Nasali ba fo nazo lokote. Tango na moni ya Yesu. Ngana biki sabi. Ozala mwana nzambe sengo. Ozolo nzambe sengo yango. Yesu ngai na ye paina. Kakutu pepe. Frère, Parce que Ochikango boye. papa bana football économie te. Ok. Ah d'accord, non. Donc, sikoyo. Pasteur Moïse a l'équine à 25. Matou Samuel. Papa Nabiso a sala fungo là. Sikoyo. Troisième JL. Eza. Alain Moloto. À sentir déjà ambiance échangée. Contre Thomas Loco. Oh, okay. Comment raisonner? Oh my god. Oh my God. Thomas Lokof is a legend. Yeah, he's a legend. Et puis à Wutape quartier là. Oh shit. So Thomas Lokof is a legend, but But Alain Moloto literally gave us a new, how can I say, generation? when Papa Charles and everybody were doing the adoration, him and his group brought a different type of adoration. Okay. Like it's a type of adoration vraiment que circonstances surtout comme ça Nzambe, you know. Yeah. It's a type of adoration, no matter what, happy, sad, you listen to it, you pray with it, c'est bon. Not saying that with the rest of you don't pray with it, you Bien know sûr. what I mean? So I'll give my props to Papa Alain because of what he's done. Papa. But just a format, till alone doing this the good. Donc, à Salipé école, na ici. Yeah. Call night, Okay. you know. Très bien. Just unfortunately, may his soul rest in peace, you know. He left us early. Mais Thomas Lokof still Thomas Lokof. Yango na benga kayo. Chérie, simanga loboko tokende mboka yo. Aïe. Papa vous. Moi, je dirais réagir trop tôt, n'a évité. On est en position ligne. Bon nga, mpona nga. Nocha 10 awa. Mpona Thomas. Interesting. Pesa barguima. Argument na nga ezaka ke non aya na monde ya gospel with na kaye na ye asala makambo na ye moko Ok. On a aligné na ye na moko. ligne na ye moko pe ti lelo mutu moko te asala oyo that style Ok. moi ndenge bauti oyemba na accent na ye wana na mwa style na ye ya kimongo wana Si. he added flavor moko boye mpo neti nde nayebi si nga na mutu ya joie Toujours. ye aye na miziki moko boye ya nzambe wi tozokumisa nzambe mais Let's enjoy. yeah très bien donc nga na mutu ya ndenge wana ale mono te pe oui but I think as well those bazale under him done a lot of the work. Okay, interesting. I like your point of view. Yeah, I love him a bit there. Because with Thomas, he came, on a by époque, Pandé me dit toujours, hein? But he came with like the Roomba stuff, he came with a new flavor to gospel. So I'll have to give him his props for that. But Ale Aza
Papaya gospel, like you can't. He's a father figure. Like if we talk about gospel, we talk about Ale Moloto, in my opinion. Okay. So, So, but I'm gonna put 10 on Ale. Alain Moloto aleki na 20, Thomas Mokosi aka na 10. Wana mayele. I'm very happy with this. So I can skip. You skipping this time? I love Tomo Kofi, So much. but I can skip this. Just on what Brother Amanda said. Yeah. Mhm. Yes, Banane Basai Musala. But it's like, for example, Ngaso na ebi kokoma ndim na ebi oyembate na okoma. I'll let you lot do the work. That's Alem. Ah, mutema malamu. Alem lot to do Samba something. baksela. Merci. Ok. Mon ayo pemende. Donc, we collectively agree that Thomas Lokof est désolé, mais vous avez éliminé. À faveur, il y a Alain Moloto. Oyo aleki. The next. And Yeah. tosili sango, ba acte bosali eza na ba conséquences pe. Na bandi que bo comprendre. Mazubanga. Man, no. Guys, can we do it? Papa na mwana. Can we do it? Papa na mwana. No, can we do it? Yeah, we have to. We've got to What do do it. you think? Executive decision. Executive. Executive decision. I take decision. I take a decision. Yeah. Manda lobia, Okay. President lobby. Just to make sure, it may appear that when we reshuffle, none of them are here. Are you sure about that? There's a possibility. Huh? I think This could end in tears. I'm sorry, but one of these one of lot- these have to yeah, go they have to. one of these has to go through. So you don't want to take that risk. Yeah, no. I think they should stay in it. We, Bon réfléchir, Nand. we, Retirer. to retirer. Pour retirer executive Yeah, decision. to retirer. Siko eza masolo ya makasi. Randy. Ko départager les bango na nde nini. Maman Marie na papa Charles, vraiment. Comprenez mon émotion. Hein. Ah, on comprend Tout l'émotion. d'abord, RIP to both of them. Ah. Mama Marie, again, as a woman, she killed it. Yeah. Killed it. I think she paved the way for so many women. And not just music and Zambe. Yeah, Just in general. in general, music, yeah. Music, like, Yeah. and as I keep it bien, not only with music, Not hypocritical. She wasn't a hypocrite. That's one thing I liked about her. I just think gospel in Congo would not be gospel if it wasn't for Shalom by her. So I'll put 15 on Shalom. 15 straight away. Yeah. Papa Charles, you take the lead. Frère Manda. Choix difficile, mais Zala Moubaye. You know what? For me, il y a une difficulté. Interesting. Débizate. Même Samou, très bien. Salam Salah, très bien. Mais Charles Mumbai, as a source. Litabawana. Ndemwana ulinga. Oh, voilà. Je suis la tête, No, but Chips Tipo, I'm comfortable with this. Okay. Marie, she's Marie. Like, she's a queen. Mais Charles, Papa Nae, you can't doubt the influence that he's had. Like, na ba album na itu ba choral ezalaka. After he started the choir thing, everyone was doing the choir thing. In the beginning of his clips, like the first 3 songs, it was like Yena choral, and then he would do normal clips. Everyone started doing by Michael and by Banda Gusala and go after him. Trendsetter. So, Charles, I think I'll skip because I'm fine with Charles being top right now. Maglodi, entre Marie Missamou na Charles Moubaye. I mean, I don't want to say it, but it's evident. It's Papa Charles. So it's But easy, but it's hard at the It's- same time. Yeah, because they're both iconic in their own way. Just to secure it. Ok. Yeah. Donc c'est bon. Les amis, nous sommes d'accord sur le fait que Charles Moumbaya a l'équipe malheureusement devant Marie Missam. No disrespect to her. Of course. Has anyone
the exact top 4 that is displayed on the table? No. I didn't have Moïse Mbie. I have Maman Lormo, Alain Moto, Charles. Papa Charles. I've got Laure, Moïse Mbie, Charles Mumbaya, Thomas Lokofe. 1 off. And you, Blessing? I had Papa Alain, Yamari, Yamomo, and Thomas Lukofe, surprisingly. Okay. You should have backed me. Sorry. Ça s'est joué à peu de I'm choses. sorry. I've got Moïse Mbie, Charles Mumbaya, Lombongo, and Sir Marie. Très bien. Moïse Mbie en a 25. Laure Mbongo en a 20. Alain Moloto en a 20. Charles Mumbaya en a 25. So it's simple. There's basically a tie between Charles Mumbaya and Moïse Mbie. And below them, entre Alain Moloto et Laure Mbongo. Est-ce que vous départagez? Is there a clear top 1? Yeah. I think so. Yeah. Interesting. C'est quoi? Tout bêta. Pro 15, Papa Charles. Charles a commis à 40. Transfer. Pro 15 for him as well. Papa Alain, commis à 35. 10 for my love. Yeah. A commis à 30. Then my last 15 for Moïse. Interesting. Moïse Mbie is at the top with Charles Mumbaya na 40. Manda solo là. I know that for me, I don't think there's an argument between Charles Mumbaya being first. Just to secure what I think is right, can I have 30 to Moïse Mbie, please? 30 to Moïse Mbie. Expliquez choix là nous mouké pour on dirait Batouba moi choqué. I think because Moïse Mbie is the youngest one here, the newest one, let's say. I think Evra Sali is going to be downplayed because of those Basali Avai. And I think he's not lost. Okay. So I'd like to secure him higher than 4th place. But now it's first. Yeah, I know. Okay. 2nd place, I'm thinking. Hakuna Mungu. Mandari. Hakuna Mungu. Posiko ya za last. Hata yumoko. Le seul meilleur hasard awa. La seule. La seule. La seule meilleur hasard la last. C'est bien dit. 10, 20, 30. Fais ça Lombongo, s'il te plaît. Excuse. Frère Manda. Oui, non, j'étais peine. Donc Maman Laure Mbongo a commis deuxième na Now, place 60. of 15 et pas Charles Mumbaya. The GOAT. The GOAT. Greatest of all time. Le GOAT mais Oui, oui, oui. Azan a 55, Azan troisième. Ma blessing. Premièrement, je refuse Papa Charles à la 3e. Normalement. Donc, on était 10, 20, et ça est 30. Merci. Papa Charles Mumbaya a commis à 85, a commis leader. Grâce à moi, merci. Ok. Papa Alain, yo, Kamata, 10, 20. Kamata 20. C'est quoi, à combien la bonne? Alain Moloto a commis à 55, he's still last. Oh non. Yomutu Bengi Papa N'a pas qui s'y dit, c'est pas. a commis à 65, interesting. He's 3rd or 4th? 3rd, yeah? Third, yeah. Third after he? He second? Moïse Mbie.
Chikani na 20. Kwanye. Mtu sui. Na kwanye makasi. Sikoyo, Laure Mbongo ana 60. Alain Moloto ana 65. Moïse Mbiye ana 70. And Charles Mbaya ana 85. Sorry, 10 more to Alan. And I'll give Moise Mbiye 10. Ok. Donc, na tour oyo. Moïse Mbiye ana 80. Alain Moloto ana 75. Charles Mbaya 85. Laure Mbongo still on 60. Fallait pas za mtasuka. 20. 30. Papa Charles. 30 na Papa Charles, yeah. Obligé. elingi koloba ke Charles Mbaya a commis à 115. 115. What's Papa Alain on? Papa Alain azana 75 is third. He's third. What's Moise on? 80 is second. 30 on Papa Alain, please. Ndamba pa mbula yo. Manda, attention, ça va? On dirait ça Dieu ya ba génération ndenge na otalango. Bolobi Alain Moloto plus 30 donc a commis à 105. Voilà, Just voilà. left Laure Mbongo alone. Nazoya. Sama mona yo. Mama Laure is on 60, 60, okay. And yeah, Momo is on 80. 20 to Mama Laure. Sikoyo. Ndenge za boye. At the third place, there's a tie. Tozana égalité entre Laure Mbongo na Moïse Mbiye. La deuxième place, Alain Moloto, 105. Et première place, Charles Mbaya na 115. Omoni yango ndeni. I think 1 and 2 for me is good. It's fine, yeah, top 2 is fine. The Yeah. last 2, that's a bit techie. So who will be last between Laure Mbongo and Moïse Mbiye, en gros? I think we all know, but we're all just too scared to say, What are you thinking? yeah, Momo's last. Na cadre ya génération? No, not even that other genre. Just, I think maybe it's just a personal thing for me. I love, like Kofi says, Mbongo Laure. I love her music, but yeah, Moise should be last for me. That's a personal thing. He's The time, not little time that he's done music, but the time that he's done music, sensational. But she's just that girl. So we are at a point. She's that girl. If you disagree with this, you can still move your chips. I'm going to move all my Laure Mbongo chips to Moise Mbiye. Ça veut dire Obimi. 10, 20, Sambe, 30. Seigneur. Donc au longo les 30 et pas Laure Mbongo. Ye mutu azalaki na 80 a commis na 50. Et au tché et pas Moïse Mbiye, which is interesting. Oh, a commis na 110, mais veut dire a commis les deuxièmes. Nakutu na question moko. Tout na question na yo maman. What song of Moise Mbiye e beta kan église na service on Sunday? That the praise and worship team ba yemba nzema Moise Mbiye. Vous allez dire, oh, bafeti, ici quoi. On se l'a église. hey, Boluga Makambo. No, come on. Come Yes, on. You I'm moved so- all your chips. Come on. Bon, par rapport à Is it? Commis par rapport, hein. non, mais bon, yo yeb sanzem na Laure Mbongo beta. Bon, Hakuna Mungu, So is that first of that all. easy? yeah, hakuna Mungu. Abongolaka makambo nzambe Merci beaucoup. nanga. I only need the 2 songs. Okay, ça va. The 2 songs that they sing are d'abord musique inezala style ba sud-africain. Moi je suis un Congolais. C'est la musique Moïse Mbiye parce que azo beta linda ndamboka. Merci Ok. beaucoup. Bon, la cadre, il y a patriotisme alors. Ok. Mila frère. Chin chin. Randy yo. On y move your chips. Osikoyo. Charles Mbaya le premier. Moïse Mbiye le deuxième. Alain Moloto le troisième. Maman Laure, quatrième. I'll take my chips from Laure put to Papa Alain. You take your chips for Laure Mbongo. Vous 10 na yo à Pamba. Oui, Au PC pas. Papa Alain. Pas There's 20, Donc, it's 20 now. Laure Mbongo, je suis désolé. A commis à 4E, mais Papa Alain a commis à 115. So there's a tie between Alain Moloto and Charles Mbaya. They're tying now. Yeah.
Bon, Moussala ou Esengeli Boussala. Possible baby saki, mais bon bongis. Baby C yo, baby C. Ils sont tout bons, ça. Non, on a corrigé. Je n'ai pas bongis. Ça casse. Eye. Natango ya passé. Atatango ya malade. Ouais, Moïse Mbiet. Passons à l'autre chose. Jésus. Écoute, en église. Mais Dimaga, non, vous soutenez. Comment vous pensez qu'il fait, frère? C'est faux à sexy. Vous pensez qu'il fait? Il y a un moment. can I move 10 from Papa Alain to Papa Charles? Please. C'est beau. Donc, plus 10, moins 10. Papa Charles a commis C'est payé. na 125. Merci. Que Dieu te bénisse. Alain Moloto a commis na 105. Veut dire, Alain Moloto a za troisième, for your knowledge. Ah, pardon? Oui, parce que Moïse Mbiye a na 110. Pour na 30, c'est yaye. Mando. Blessing, you didn't make a move for this time. Ok. 10 nanga pa Moïse Mbiye. Na mimi. Mpaya. Salut, bruit. Non, papa. Mais Papa Allez, Alain. allez. Papa Alain? Oui. Ok. Donc, vous avez dit, c'est pas Moïse Mbiye. A commis na 100. Ou baki, c'est pas Papa Alain Moloto. 115. Ok. On a noté. C'est que Papa Alain Moloto est la deuxième. Ça va, ça va. On dirait c'est bon. Ou bien Moutoualinga discuter les sous. Mandaluba. On dirait au soyo men. S'exprimer, s'il vous plaît. T'es na boy boy okangala ngakanda. Ça va Zakanda molimo, zakanda. I think Moïse Mbiye should be second. Mais I'm fine with this. You're fine with I understand the respect Belina de Moloto, mais for me, on a personal choice, Personal it would be level. Moïse Mbiye. Over Alain Moloto and Lormogo. Interesting. Okay. I think he's just more of an artist. Entertainer. Voilà. That's merci. part of an artist as well. Sikoyo Bosali Bashona Bino. Toza na quatrième. Maman Lormogo na 40 chips. Mais troisième, Moïse Mbiye na 100 chips. En deuxième, Papa Alain Moloto na 115. Et puis en première place, Charles Mumbai. En tout cas, merci à vous. Les alaki difficile, bah débat les alaki est belle mais to silisi ango. If you disagree, put that in the comment. Ceux qui bosa d'accord te, tiango na ba commentaire, ko bossa na te, ko subscribe, bo s'abonner, bo commenter, bo liker. On se verra pour le prochain épisode. À la prochaine.